Tolong borok ikna borok sansnem tong lagi ni balamatika. Kini ki balamatika tong tu preschool. Preschool. As simple as that. Tawa do government and walk on chomantian kan. Omiga patut ini. Maka kami ni ke NDP National Education Policy borok ikna borok sansnem tong mau dalam lagi ni ya. Yes, classes and number of children taught together in single classroom. Use comma in between for classes for example. Ni cuma the school dua hikai HO classroom. Ya elementary class. The amde yes, lengan di Innova. Betul. Ni dewan one Tentu siapa bilang rendah kecil? Yang kata ni, kama training ini nak ikai. Jadi training ini nak ikai, in service training. Jadi later itu semangat tuition extra lah. To the school during the previous year. Number of inspection, number of visit ICRC itu berjumlah. Tanya kamu, your well, especially kini number of children completed special training in current year. Sudah apa? Ini teacher nama, penara nama, NGO nama, dibuat. Mana kan sudah kira pun hari NGO dua involve ini kan. Sudah masuk academic visit, cik school mau kan sign register, kena mayau enter. Lepas itu pendam ini tak akan kamu sign. Atau suppose you apa sahaja senam tak lagi preschool. Atau one senam tak lagi trong class 1. One year senam class 2. Dia ada special training and design sikit. Where is the special training conducted? School kerja NEP mah. Dan ini orang ini balawatika. Whether dalam usia kelas tu belam no. Tangi di sini no. Kemudian dia dalam ini special training. Di school ada special training. Yes or no? Itu rujukan ni. If yes, details of training.